Совершайте денежные переводы в Турцию прямо на карту, не выходя из дома, с помощью приложения DC Next. Alo. Alo, assalom, Nazmish mi o'tiribsizmi? Ha, diye Nazmi o'tiribsizmi? Ha, manam Naz. Kujonishmi? Men xonanda xo'raqdiyam. Tinchimi tukjoba? Men bog'xonada gashtiyam xudam semchki super xo'da. Naxsku. Tu namebroidki чаргзани моя парочка-ку, я? Havaya ben çıkı garm, uzi dakki garmi hava çıkı çağmızını garmanda fidi ya. Ma xuday salqin bu xo'raqdiyam kansener mi? Maylash nabashad salqin tarshava, sonra mebroyim nabashad. Bichimi? Ha, maylash nabashad, kayman nabashad telefon kuna? Kayba salqin meshad, men noyabra oxiro, şimdi dekabra sarofshba ku telefon ku, havo как раз salqincha meshad, sonra bemalol chaqdan mebroyim. Транспортная компания Amonat Kargo доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Amonat Logistics.